Бес иын 17-те суббота күн нихилек өрүс өттөт олору уунан туолла. Бу сааскалаах өрөбүл күн. Анабыр өрүстен аллара 5 километрдäк сирге муус харыта таксан уутахыма билле үрдән олохтоох салалта ыксалаах быхымайгы балыхынятын биллерде. Алта олорор жиэни сетте тиергени тахынан ого саада уонна олохтоох аэропорт ууга былжанна. Онон билигин салгынынан сыры харгыстанан хайтарбыттары тейиге үле барар. Полосабы табылғанда порт накопителя регистрация уга барда, метеостанция уга барда. Билеген стыковочный рейс задержкаламыт пассажирдар рейстера 15-16 тысяч ватага баарылады, коракка правительственный уровеньге. Половита стыковочный вертолетнан соскулах оленек ден баары тахмарары. Уопсайы 137 кихине олортон биэхэн оғоно эвакуациялатылар. Нихилекке барыта 5 пуну терен эмсагалябиттери желәтилер. Бүгін күнге у тахыма эбекке дере тыхынча 190 сантиметр әте, оттон муңутур кирби тыхынча 170 сантиметрге тәннехер. Бастыкы күн у муңутур кирбини бүтүн 33 сантиметрнан ахарбыта. Оттон билигин часайы у тахыма түхе турар. У часайы биди клиентымы тарагайдык түхе турар. Оны хатыр бу бүгүн хасын ута уже хиро мен атагыма түһәре булды. Онтан десек макутталлах бу майгы болон хөптә билин туха алазия өрүскә тусаватайга. Қоты үрістерігер у тахымын үрдәхіне чуалан кыхынын әлбәк қартус бүттен төреттенерден специалистер етелер. Мантан сайын алазейі өріс қадыттан тақсар құтталлақ, оның орто, оны алара қалмалы ұстарығар нехилектер әме уға барықтарын сөп. Татьяна Николаева, Иларион Федоров, Вести.